Haide engke friendchong sengtini nalainai sinit haratirfrani joto ekaloibu school tongoni o jagao admission ni bagai notification nongkorka friendchong class 6 o admission khlanya hai tongrok jar jar bu sarongno ba norongni mwnai songrongno norok admission khanya hai tonghake o information share khaina di jotono no friendchong gangke sini oro joto ekaloibu school tongoni sin tirfrao o jagao joto eklogi norok form joma rimannai ba admission test bo jotono eklogi rimannai gesung nalainai sini sartirfrao oro total 720 ta vacancy boys rongni bagai tongo selarongni bagai 360 ta bidong bagai tongo 360 ta new admission class 6 ni bagai hingke takisoro lateral entry ni tongo o jaga 7 8 9 o bo borti manai je jakao vacancy seat tongo o jakao obo simino 102 ta vacancy tongo selarongni bagai 54 bwrwrokni bagai 48 tongo je jagao hostel khali tongo o jagao ba school seat khali tongo o jagao nge sungjo to details na norok video phayasanai tongdi tai norok video jotono no share khlairadi friendsong baksa date fairok admission no mano hunai nutuknai rok tongo nge sung private school pori tongnai rok ungthang ar pore government school pori tongnai rok ungthang je EMRS ba ekoloibu school admission namu songnai rokni bagai omo angke friendsong nadi sinoro school wise vacancy tongo o jagao khumulungni ekoloibu class 6 ni bagai do new admission ke class 6 ni bagai o jagao salarok 30 ta bwrwrok 30 ta 30 total 60 tongo goro regular entry 7 8 9 omhayo be entry ngai salarokni bagai 14 ta bwrwrokni bagai 17 ta ar pore total 31 ta ngai EMRS Bishondronagar Orobos 30 class 6 ni bagai total 60 hingke regular entry botongo jago 23 salarokni bagai birongni bagai 14 total 37 Bishondronagar omonorok Bishondronagar tongo ekoloibu school apore Kumarghat orobo 30 oro lateral entry botongo oro 3 salarok 3 jona bwrwrok 5 jona total 8 jona tongo EMRS Rajnagar o jagao nainedi salarok 30 bwrwrok 30 total 60 jona admission arajangnai class 6 o lateral entry tongo oro kom norok details nainadi olo kilao orobo 30 60 tongo kilao hingke kintu hostel kwri ko tabo khano hostel ni byabostha kwri ko hani sajak boro oro EMRS Ambasa orobo 30 6 ni bagai lateral 10 jona tongo EMRS Jompujola orobo Jompujola tabo kotal khuloka semana simi starting 30 ar pore EMRS Poddobil khoi Poddobil obo 30 EMRS Mungya Kami orobo 30 friendchong ombeong no khoi district o ngisini EMRS Korbuk o jaga bo naide 30 apor EMRS Rupaisori orobo 30 EMRS Dumburnagor orobo 30 vacancy tongo hingke naide friendchong norok tama khainai norokni form collection ma khainai tai submission khainani date ngangke sini o 21 tarik ni simino jengkha norok 13 tarik February jora norok form nawinai joma marnai gitam document dok nangnai obrok rokbo ang norok sanai hingke jara norok form mani pore submit khaimani pore norokni written exam ba test najangnai admission test omo wngkha 22 tarik February o Sunday klaio duration time ngangke 2 ঘন্টা ni ngai admission test chengjang 11 AM ni simi 1 PM jora chengnai hingke result ba list nongkhonai 12 March nongkhonai 12 tarik March hingke admission nongmanai norok 16 tarik ni simi 27 tarik March o norok admission ngi manai friendchong hingke tani norok ni oro test exam tam phainai ngangke 100 mark ni phainai 2 ঘন্টা ni nadi 3ta section tongnai kaisangka mental ability 50 mark ni tongnai arithmetic test mane omo onko 25 takisa language English phano Hindi phano Bengali phano je norok choose khaimani amo 25 mark ni ongnai hingke kor sajak kilao hingke tawkhano hostel kwri ko honai hingke omongke sini application kam registration form omo haingnai print khaina oinai fill up khlainai norok school thangai joma marnai Ornadi class 6 o voting nani ke 10 bochor ni simi 13 bochor jorani bising kajaknani nangnai nini 5 nung tabo 5 o pori tong hangke nini bosa ba nini kai manai 5 o pori tong hangke
norongni 10 বছর kajak nangnai 13 বছরনি bisingo nangnai omongkha 31 March ni bisingo 31 March ni bisingo norongni 10 বছর kajak 13 বছর bisingo nangnai class 6 ni bagai engke 7 o boarding nangka engke 6 o boarding nangnai tabuk borok pass engka engke 7 o boarding manai 7 ni 8 o boarding nangka engke 7 o porijak nangnai 9 o porijak engke 8 o porijak nangnai ta engke document nangnai di oro nongni date of birth certificate or nangnai aadhaar card nangnai candidate ni student ni aadhaar card father ba mother ni je kaisa pen ba upper card pen ba upper card pen number oi upper id hingka engke obo je jaga school puri tongo school pen number tai upper tongo udaisa udaisa ni hoite norok borok no school kotrypokho no ba school authority no nongno riro honai ta abo norok sanai matrang nai hingka aba card hingke to tabo health card je health id card sanamri tongo aba card omongbo nangnai norok aba card jodi norok mayang tongha hingke norok khlai mayang tongha hingke ano khadi ang norokno khlai rohormano norokni WhatsApp tongo tolao rijak o jaga o norok angbai jogajog khlainai aba card khlaimano apor residential proof omongka hingke to residence proof hingke ration card rok phano ongo te PRTC rok apor blood group nangnai friends ong oro ta kaisa domicile certificate PRTC nangnai document supporter obo reservation category mane nor ST certificate nangnai engkai disability jara khora kompa amhairok hingke boro abhaini sebna ba hingke boro amhaini certificate tongno nai hinsab jara kaham rok to obon certificate kuno nangya hingke bonafide certificate norok nangnai bonafide certificate bo nangnai friends ong do omongke school ni hoite je jaga bonafide certificate ba self declaration rkhangke nango friends ong self declaration omo ngak friends ong norok jara admission nai rok ba jara bo sabutoino admission khairna hanai tongnai rok norok dati fatfat kwrwngdi jora lai kono baksa jora lai jogajog ang rang bai admission nai hai nai khasik lai phano norok mangalak hingke asukno friends ong norok jotono share khai dio o video no teisa jotono haino hai hambai।